Амралтын өдөр Куба юу дэлхийн тоолол 1 сарын 1 цагаан сар юм. Эмриог билүүл ирийн сал юмнida. Энэ өдөр хүмүүс бүгд шинэ жилийн мэнд хүргэж мэндчилдэг. Энэ наран сарам дэрий мотосехе погманы патсеё энэ сарал хамнида. Тэгээд хамбог өмсөж ахмад настантай мэхийн ясалдаг. 그리고 한복을 입고 옷 사람에게 세배를 합니다. цагаан сарын баяраар иддэг хоол хүнсний нэг бол дог юм. Сор нэрэн могнон имшиг 이로는 떡국이 있습니다. тэгээд 갈비찜 юм 잡채 부침대 төстэй хоол иддэг. 그리고 갈비찜이나 잡채 부침개 같은 음식도 먹습니다. Доктор шил нэг аяг идвэл нэг насаар өгсөн гэж хинжээ хэлсэн. 떡국이 한 그릇 먹이면 나이를 한 살 더 먹는 거예요. 민재 씨가 이야기해 주었습니다. хамтаа цуглан гэр бүлийнхэнтэйгээ солонгос үндэсний тоглоом тоглодог. хамгийн моин 가족들은 юд нуур을 합니다. цаг агаар нь хүйтэнч гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт цагийг өнгөрөөсөн болохоор сэтгэлд дулаахан байна. 날씨는 춥지만 가족들과 함께 시간을 보내기 때문에 다임 따뜻합니다. 이 цагаан сарын баяраар төрсөн нутаг явж чадахгүй. 저는 이번 설에는 고향에 갈 수 없어요. гэвч дараа жил гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт цагаан сарыг өнгөрөөх гэж төрсөн нутаг руугаа явна. 하지만 다음 해에는 가족들과 함께 설을 보내기 위해서 고향으로 가겠습니다. тэр үед гэр бүлийнхэнтэйгээ ад жаргалтай цагийг өнгөрөөх сайхан сан 기대 가족들과 행복한 시간을 보내면 좋겠습니다.